Reka mbwire ko mu karere ka Nyamasheke hari mu gice cy'intara y'Iburengerazuba hano mu gihugu cy'u Rwanda yafatanywe moto ya gitifu w'akagari yamwibye agiye kugenzura ibijyanye n'irondo, ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gasheke umurenge wa Bushenge akarere ka Nyamasheke Dushimimana Flavia yari asize moto ifite plaque RC 220E kuri santere y'ubucuruzi bita kwa Evasto mu mudugudu wa Biguzi yagarutse asanga yibwe iza gufatanwa Bahari Theogene w'imyaka igera kuri 22 yayangije mu buryo bukomeye. Dushimimana bw'ikinyamakuru Imvaho cyane gukesha iyi nkuru ko ari ku isaha y'isa 5 z'ijoro ari kumwe n'umujyanama w'akagari ka Gasheke bagiye gufatanya n'abari bujye kwirondo gutegura uko irondo riri buze gukorwa. Moto ayisiga kuri santere y'ubucuruzi ya Biguzi aho bakunze kwita kwe Evasto ajya mu bijyanye n'irondo. Yagize ati twamaze iminota igera kuri 30 muri ako kazi, nzi ko aho nasize moto ntacyo ibangarutse ndayibura, twatangatanze hose mu tugari twegereye tubwira amarondo yahakoreraga gucunga nimba aro baza kuyifatana. Kubwa amahirwe uhagarariye ubucuruzi muri santere y'ubucuruzi ya Muhora muri aka kagari ka Gasheke aduhamagara tubwira ko abonye umuntu uyisunika, avuga ko bakurikiranye bakifatana umusore witwa Bahari Theogene arimo ayisunika yagiye ayitura hasi kubera umwijima w'ijoro no kwanga gucana amatara ngo adafatwa no kuba atagira uruhushya rwo kuyitwara. Basanga muri uko kuyitura hasi nawe yamukomerekeje kwijisho, aho agira ati yahise atabwa muri yombi ashyikirizwa sitasiyo ya RIB yashangi aho kuri ubu afungiwe kuyikoresha ubwayo. Mukanisha tubwiye ko nibura byasaba ibihumbi bigera kuri 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Duhamagara ababyeyi be bavuga ko nta bushobozi babona bw'ayo mafaranga yo kuyikoresha mu bwumvikane, icyakora bemera ko nayikoresha bazajya bamwishyura buhoro. Avuga ko bigiye kuza bimwicira akazi kuko kano gace n'ak'imisozi miremire bisaba ibinyabiziga ngo akazi gakorwe neza. Agasaba inzego zimukuriye mu turere twa Nyamasheke na Rusizi kumufasha gukurikirana iki kibazo kuko uyu musore ari wo mu kagari kagakomeye umurenge wa Giheki ho mu karere ka Rusizi kugira ngo moto ye ikorwe akomeze akazi neza. Ikabwira ko umunyamwuga bikorwa umurenge wa Bushenge Habumugisha Haisende avuga ko amakuru bahawe ari uko mbere yo kuyiba uwo musore wari wasinze yigamye kuri bagenzi be ababwira ko yaje n'amaguru ariko adashobora gusubirayo uko yaje. Bagiye kubona abona afashe moto y'uwo muyobozi ayijyaho bagira ngo ari ukwikinira.